Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Her thma ki pai phur yartli ki police outpost rong tu ya babun ba ki tersiang. Ki pai phur la her thma kensan yartli ki police outpost Habisnopur district Jongka Jela Manipur. Bat rong tu ya babun ba ki terset bat ki kuli. Karne ka jingje kalaje hakajat nimit singi palei. Ong ki pulit bala pentip ru uwei upulit ulasa penyap ha outpost Bisnopur. Naka jingher thma ki riu king atiar. Kabalalam sa ka jing ther kuli bat ki bor pahara. Katkum ka kerwa na thanat pulit hakamit singi palei. Laong baki pai bhor la tombor kensan ya ka keren thabi outpost bat ka thang ngalai outpost jong ki second battalion. Bat kila yok rong ya bun ba ki terset bat ki kuli. Kini ki pai bhor kentup bat senrang bat kenthei. Kila persyang ru ban lik ni ya ki suloi bat ki kuli na henyang police station. Bat Singgame police station ki badon hakajuk ka distrik Henry ki bor pahara kilala banbe krat no yaki hakawe pat ka jingjia haka jingya ther kuli kabajur kalami hapdeng ki ruking atiar. Bat ki bor pahara haka than kotrox harau thel bat semjam cirang hakaba arngut ki kentup uwe upelit ulaman sau. Naka jing set dau kuli bat une upelit ulayap no. Hadin layathu bahakini ki arposau kenta ki bala lek no ki pajbur ki badon kumbasan spat nen ruspa ngut kilaya lumlang apu ka chwa ilkha ka badon hakhap pot ka Bisnopur bat Surangpur distrik Henry ki bor pahara kila lek bekrat da kebaset da ki tendong ler pensat kemat hakabalam saka jing mensau hadu arposan ngut ki breu.